Kolasib Farmers Producer Organization chungchangah District Level Monitoring Committee te an thukhawm. Indonesia le Malaysia atanga agriculture mithiam ten Kolasib District Oilpalm hmalakna an rawn zirchiang. Tukin zing daranga velkhan Bilkhawthlir le Kolasib inkar Bilkhawthlir hnaihah tank lorry at chesual. Pvt.Ltd chibai ule CT.MAWIA kania chanchin tharilo ngai thlak chun zomang. Kolasib Farmers Producer Organization chungchangah District Level Monitoring Committee te an thukhawm. Pvt.Ltd District Level Monitoring Committee chu Kolasib DC Conference Hall Pvt.Ltd sanga Kolasib DC have been an thukhawm Central Sector Scheme for Formation and Promotion of 10,000 Farmers Producer Organization FPO hnaihah hmalakna kalpui dan le an hmalak tona te thlir hawin hmalak zel dan tur an soihau. Meeting Chairman Pvt.Ltd sang chang Kolasib DC ani anga FPO meeting atel top na ber ani angin District Level Monitoring Committee ten an thopui tona alom tho soya kudna thoktu te ham thatna tura thei top cha turin le FPO potam zoka din theinana mala chunzom zel turin a cha bokani thukhawm hian Pvt.Ltd Traite District Development Manager Nabart Kolasib chuan meeting agenda te tarlan le soifiana aneya review meeting chungchang te input distribution le seed license chungchang te le central scheme 3-month saturation drive kalpui tura ti chungchang te soihawania hehuna hian member te le line department atangin report ngai thak ni in hmalak dan tur te po soihawani Neramek hnaihah Clover Organic Private Limited report alan dan chuan production lama du thu samala om theilawa achan ber nia ngai chu seed supply a boina anneya abik takin rajma bean seed supply atlema wangin farmer ten a season laya an ching theilawa Clover baka nafet hnaihah Kavi Sri Foundation na hmalakna report ngai thlakani boka si chungchang hingun taka ngai to a soihawani hnuwa rajma chu main crop a DMC meeting atanga thlanto ni ma se alternate crop atan French bean chu mantura ro mana siam ni se ti relani thukhawm hian na bar thau tu te bank IO te line department IO te le FPO shai tu te antelani Tukin zing daranga velkhan Bilkhawthlir le Kolasib inkar Bilkhawthlir hnaihah tank lorry at chesual kongpuya aleta motora chuang hliamna an omlo Kolasib police atanga thu dondani lirthei chesual lai hian motor te chin chu akal tlang thei to a motor lian ero an lakal tlang thei lawani an kal tlang thein atana hmalak mek ni in chonulama chona kal tlang thei be se ni a Kolasib police hianam huna an vencil ngalani ICR Research Complex for NEH Region Mizoram Center Kolasib in Tribal Subplan Project hnaihah Sensitization Workshop on Climate Resilient Agriculture Technologies for the Sustainable Farming in NEH Region Workshop and Botsai Chunimin Khan Dr. SK Chowdhury DDG chuan honga siglesa in thak wanga har satna sukyang turin ICR chuan satakin ma alak thu soi ICAR Training Hall Kolasib hun mana hian khwalen chuan siglesa milaran le thlai en koldan mumal zog nei turin state thu nei tu dan siam to le kutna thok tu pol sang sang te tho hau chu tu din muna poimo berani thu soya siglesa in thak danglam zelin thil nong sang sang te inkung kaina le inkung kaina ati chiat me ka wangin siglesa in thak mila thlai chin apoimo thu soi borok le leilung ti chalo zonga ma kan lak thia mangai ti a khwal zom Dr. VK Mishra Director ICR Umiam Megalaya pu in lo nei tu te ham thatnan ICR an poimo thu soya siglesa in thakin lo nei le mishing nun phunga ngong anei na sajia tar langani damdoi manglawa thlai chin le thil nung obsa ti chelo thei angberin farming kalpui trol thule hemi konga hian sum le pai po seng shelo torin sarkar lampo angena ni heti la hian ICAR atari zone 6 Guwahati achanga manpui tu Dr. G Kadirvel Director po in Mizoram to India Marchak State zinga siglesa danglam ul samna lama panhina ani thu soya siglesa in thak danglam po in kutna thok tu ten har sanalian an to lo na turin
thlai chi tha le ran chi tha sikle sa in thak danglamin ati boy vak lau chin level apoi moti asoi department chang te le kun na thok tu te tho ho na tha nei apoi moti asoi boka Kolasib borsa Pvt.Ltd sang chuan Kolasib district chu Mizoram luka ani awangin district poimo tak ani thu soya kvk le icr te thopui annom thule kun na thok tu te tana an tho lok zia atar langa workshop chu kun na thok tu ten an lok pui nge be sei thu asoi bokani Dr. K.K. Barua, GB member, ICR chuan siklesa inthak danglamin, thlai thar le ran vul lama angong na satawangin hemi chungchang workshop nei chu thilpoi mo tak ani thu soya bawrok chemek chu chan sang wang ani rualin agriculture lama mason mek na po in bawrok ati chet thawa wangin kun na thok tu ten bawrok tan him zok zir chauzel trol ati thu soine Pvt.Ltd Dr. S. Hazarika, Principal Scientist and Nodal Officer, ICAR Umiam Megalaya chuan atar lang thunga TSP chu first 5th year plan na changa bulchan ani thute TSP hnoya India marchak un tok tu tam tak te chu zirtir na pek thin ani thute khol thlai chi le le thaba ka sangha le ran te po pek thin ani thu soi ni auto workshop a hian thu pui thlan big zer hau ani dona ICR scientist tele kutna thok tu ten soi heu na hun an mang bokang nimin bika khan le khabu pani tlang sarani a kunna thok tu somruk ne na anma mo che sang power tiller fu her na khol sangha chi ar naute baka thil dang che sang sem cho ani a State Department IOT KVK le mun sang atagin mithiam sombik te antel bokane Burhanuddin Asagi Indonesia le Chia Sia Sang Malaysia atangin agriculture mithiam ten Kolasib district Oilpalm hmalakna rawn zirchiangin bukwane Kolasib district Oilpalm mill le nursery baka Oilpalm huante an ron enfia Mizoram Oilpalm chin thantir atangin Pvt.Ltd te hmalakna in mamit le Kolasib district kudna thoktu te chin tur hi high tech Oilpalm seedling hi India rampon atangin Oilpalm chi thabik lak lo thinani a Pvt. How to te soidanin India rama Oilpalm chi siam chok thiam an lom lawa wangin Oilpalm chi siam chok turam dang company ne na tagina chi hi an le thinani hetiang Oilpalm chi an le na ram dang company ti hian an Oilpalm chi siam chok chu kun na thok tu ten an hlotin puyem ti te an Oilpalm chi siam chok chu an chi na ram leilung ne na in mil tha em ti te an enjoy thinani hetianga an hmalakna enjoy siam that ngai lai emo achi an siam chwa te chu kun na thok tu de tan a thato kem ti te an vil zui thina chu tianga chuan Pvt.Ltd ten Mizoram farmer te chin tur Oilpalm chi an lak lo na Malaysia le Indonesia company mithiam ten Mizoram hmalakna chu an ron vil zui in vo in kan bukwan nei hi an ron tlo ani Dr. H.VANLANGHAKA Minister Education INPR chan New Delhi sarkar lai pui how to lute dorin chamme ka New Delhi chamchung hian Union Minister of Education Sri Dharmendra Pradhan Union Minister of Information and Broadcasting le Electronics and Information Technology Sri Aswani Vaishnaw Secretary Information and Broadcasting Secretary Ministry of Electronics and Information Technology Secretary Ministry of Education Literacy and Secretary Ministry of Higher Education te adorani Minister Dr. H.VANLANGHAKA Education Minister Dharmendra Pradhan chu Mizoram zirna in ma ason theina Mizoram sarkar machop sang soipuya sarkar lai pui tanga tanpui na omtheite soipuin samagra shiksha le rusa scheme hnoya sumdon mabak omte ama the angbera pichwak turin angena NIT lengpui campus al hotlin thwai theinan le Mizoram Engineering College din fila zirna kalpui ni vat theinan ngen na thlen buka NIT chungchang malak chunzom dan turte le Engineering College din nan PMJVK project chakzoka kalpui ni theidante an soidu ne Information and Broadcasting le Electronics and Information Technology Ashwani Vaishwanen nen indorna Dr. H.VANLANGHAKA chuan INPR le ICT Department na Mizoram sarkar machop sang soipuya Mizoram University Software Technology Park din tura hmalakna sang te soidunin Digital India Scheme hnoya hmalak theidan tur omte an soidun bokani Minister Dr. H.VANLANGHAKA hian department chan sang sarkar lai pui secretary te ador boka sarkar lai pui kaltanga Mizoram sarkar itna tho tur arwam han le machop anei chakzo ka kalpui ni theidan tur te soin income ho na hun hlok takin an mangani
Minister Dr. Vanlalnghaka hi June samni pahnia GST Council meeting a Taxation Department official tenen telin New Delhi sarkar lai pui how to lo sang sang te dorin a cham chunzama Ramanda nang chuan June samni parukhian Mizorama alaulet leang Khati zong khasan sin thar kan puan thei choni e